sudac, gospođa Mišković i gospodin Damir Mišković koji je ušao u povijest. Da su danas izbori za gradonačelnika Rijeke i da je na njima kandidat Damir Mišković, sasvim je jasno da tu nitko ne bi imao šanse, jer čovjek je prije 5 godina obećao da će se boriti se super korektno i stigli do trofeja Mate Maleš podiže pobjednički titulu za Hrvatske u sezoni 2016-2017. I sada pucaju srca i Boška Palabana i velikog Leona Benta i Enisa Majkovića i Mladena Ivančića. Andrej Kramarić je ugradio sebe u to, pa Damir Hrajlak, Damir Milinović, Mladen Mladenović, Ivan Močinić, pokojni nažalost Dudo Pavličić, Robert Rupčić, Ahmad Janas Šarbini, Daniel Šarić, John Tafra, veliki Ivan Marnić, Mladen Škanjer, Marijan Vrčić, legenda Katride, Nikica Cukrov, također, Marko Desnica, Nenad Vračan, Miloš Krstić, Janko Janković, Marjan Jantojak, Srećka Juričića, direktora Zoran Šterjac, Edvard Tomić, tolike generacije su čekale ovaj trenutak. 27. srpanj u Zagrebu na stadionu Maksimiru. Dvije velike boce šampanjca su donijeli Riječani. Treću Magnum bocu poklonio im je Zdravko Mamić za ovo veselje i za ovo super zasluženo slavlje. Svaka čast, jer Rijeka je obogatila hrvatski nogomet. Rijeka je donijela jednu novu dimenziju. Rijeka je 3 sezone bila druga i sada je prva. Osvojila je naslov. Čeka ih duga noć, čeka ih neska, čeka ih na svoj način, sa strane. Otiđite, pozdravite sve ove ljude koji su došli u Zagreb na Maksimir, pozdravite vas, proslavite, zahvalite im i onda zahvalite